maila na ende bwitina kuituka kana Uhuru Kenyatta ni waiye mundu ikioni aeke kulikilela Gachagua ila the impeached deputy president bindane ye bwitina na ende as a way of kumonya ni wewe ende nuto ye londu yu na maesa kuwekania mena mundu Gachagua wethangu ni yaka 5 kwena mavo mekwasa kwena 6.8 billion program ila ende itengetwe nikenda kutethesia kuolanga iko siatona tonini na pia kutethesa maundu mama tano kutoka nandhi ya Kenya ye katika tiwa the muonza ila sibangetwe kutetheka na mubango suwa $52.5 million ila ni 6.8 billions nundu wa kureduce matano na new birth death kana iko siatona tonini na indi kwetuka kana utethio nunatangasiwe ni kundi ya United na indi kechokie nundu wa kwithwa kwena health experts na government officials kwithwa manako manie mthanani wa ilovi thini wa International Maternal and Newborn Air Conference ila indi inolotete ku address kana kunena ni cia maundu makonetie ikumbingi ila indi siendeye katika tiwa mwaitu na ciana cio na indi kwetuka kana kundiu no yo indi yungamie iseso yuyu ya United na pia yikwate kana yina support na Gates Foundation kana kundi yuyu kitwa the Gates Foundation ndinge ila ibaniwe indi ku benefit na initiative isu ni ndia Ghana, Malawi, Senegal, Tanzania, Nigeria na pia South Africa. Mabu wasu numedhila idhanguni ya katano idhanguni ya dhandatu indi ni mabu wasu makonete secret mass grave la yukuya ngalikoni ya Kericho town nende kutuka kana kumanika kana bena cemetery suku ya ngalikoni ya Kericho county ni kwetie shock ndini wa bande ya Kenya nundu akwithwa bena report sio konania the secret mass grave kuyanga likoni sia makaburini cemetery kuituka kana pana na mutilated bodies kana ende memwe ina embume muno ni yithiwe yetoku ni ngali sia silikali kuituka na wa dhandatu mabisa ma polisi ni maindie baya na masil kana ende meki asili cemetery isu na ende mambe ya investigation mama ne kindu kila indi kitumete kana kindu kita mi kaita wabu andu ama eta wabu metha maumete ba na niki moka au kuthikwa kuuma maamandwa andu moniki kuitika kana pe andu maete mwakani wa 2024 na inde meisigwa kanae asumaye namwe mala maende na uthikwa ndini wa cemetery su Akenya ainge na muno the young protesters metwiko namo indi alama aite mwakani wa 2024 meisigwa na toamo metha indi maendeye kuthikwa ndini wa cemetery su report ya human rights groups measya kana mbe wandu miongo nana nimeweto tamethiwe ma abductiwe na metuka kana ando 24 kubikia omundi kubikia mwaka muthelu wa 2025 maya manyika kula mai pia kutoka National Council of Churches of Kenya kana NCCK otondo ni nakuelezea alani mo ene cemetery su moni meba dhule ni mebe tangie basa na ndeto isu mayasia mayaisa ukundwa kana ende ba imundu waisa uko markuli ya kana ne mailete kuthika mesu na ende otondo ni nakueleza bena Reverend kwetwa Andrew Tum ulani chairman wa ngwata ni yesu ya NCCK aine na nethangu ya the Standard mudhani wa iyo aise kana caretaker kana mundula wanengiwe mwana wa kusubia cemetery su nda atabia kanisa about the burial kana ndo alama okie kuthikwa baundu bau na asa it seems kana beona nia kana mundu su kana caretaker su ni withitwe indi ayefanya totesiki nikiendeye kana kwithiwa aithukuma nandu ala amaende sekiu abindetie aina abe mundu aina mundu Andrew ICA then wa cases taisi ku involve unclaimed bodies koka kuthikwa and then wa mass grave nimetekela sabethiwe na court order kana ndi utu wa court kana kwetekelwa ni court
mose mundu nikenda athi kwendeni wa mass grave su na indi kima inene ngwa court order wa kuthika andu asu na indi asake onetha ni silikali kana ni sivitali mailite kumonia court order documents nikenda metikilwe kudispose kana kuthika mesu na indi asakiu kinetwa yewa Ibenda news mabusa ma polisi maende na kutoa yesia ukunikili kutoka na witnesses including the grave diggers kana ngose ila sikwatika nie tandola manenza tubulitu measia ona mo ene mainema na kila kiende manewe momenze mesa kuona ngali ya polisi itikada ina ya white yoke kuite andu asu na ende momewa ni mathike andu asu diulilikanya kana maisia mainesi alama na meya menze momanekie kwewa ngili imwe ya kunyami na ngili ingi ya kuenza tubuli na maithika mainema nya ala mana maiba kana alama na atoya sekiuni chao Mobo asu no manenga de twenge ndini wa idhango ya thandatu indi biona mobo ma siko to sia Shakahola na ingi sia tuyo kuyanga likoni sia iyala na indi ula umwandiki wa ngeweno etwa Emmanuel Kipchumba asia ni tukiteta pattern nondo wetu nani tu awetange wa iyala tawetange wa Shakahola na yu tuiku galikoni sia Kericho Idhangone ya muonza ende ni mwobo makonetie uteti na ende kuituka kana maobisa ma polisi ni mekise tear gas kuyanga likoni sia rungu ya Moi grounds na ende kuituka kuni kwa kuitwa ewe tuwa yanga likwele tongo ewe ni mundu Edwin Sifuna ya Linda Mwananchi na ende kuituka kana onedha kuiona tear gas na pia kwena mbua mbingi ila yuwe mthanani wa iyo andu asuma inae kana na kila mende sinema na twaisye maundu mo undu violate na indi group su arondo na kwa itongwe ni ODM Secretary General Edwin Sifuna kutoka kana nena kusisia andu ingi muno thini wa ground isu ikwitwa arungu ya Moi alamo nomba nitie tuwesu mesema na determined pyu kuendesya ndambuka yo ona mali kililwa ni sindu tasiba ila ina makwati ya mthinosu ni bua mbingi na pia kwekiwa tear gas ndio kutoka na kwekiwa tear gas kweku nambeye ila manali kilendeni wa kiwanza kiu na inde ngusisi ya medho inendewa ni kila kinendewa baunundu amoika anini na ometwika pia tanama matana mana kwatanie na maobisa ma polisi kusembania andu na indi kiwicha chatuma indi maobisa ma polisi pia namo maende na kuichanzebe ya kuiticha medho inakubalania enende na indi kutuka kana tensions iswi nambe ye itina wa governor wa Siaya Mundu James Orengo kunena na enende na kuweta kiku kana disappearance ya former cabinet secretary Mundu Raphael Tuju kwenana na Orengo asa kanai ngali ya Mundu Tuju ina na simu yake na ngungu osia ngali inethiwe sio ngali ni inde whereabout kana kula we kubikia mthani usweyo ndane manyika bala we na inde akulia Kenya we ask you to pray for Tuju timukule ndi muboya Mundu Tuju nikenda kula uwe kumanyike na indi asa me suspect kana kindu kiki twayiwe ni kana ni state operation ya kumintimidate kana indi kumubinia nundu wa property yake ila yikuya ngalikoni sia Karen na indi tondo ni akuya onetha kiuni kina twayiwe kwitwika indi andasu moma ine kunika mana twayisye mana twaisyo tuayo oundu violate pana mawoma konete indi kalima ku ya Ilobi wakube kana kalima Ilobi matwekithise Nairobi dam etweke indi kundu kwa kwema na indi kwituka kana ona kwithiwa authorities manengani urgent warnings kumana na imminent flooding kana ndo mbua mbingi yende na kuwa kuye Nairobi dam kwituka kana indi kwina ando maende kwikalo kuo maende yona kwaka nange indi makatwikithia kundu ku farm kana miunda yo ndini wa Nairobi dam ila kwebenda yemwe yatwika ata water reservoir indi kwituka kana Water Resource Authority yetwika ila ya umiwe March 20
March 20th mwaka wa 2026 no musie warning nundu wa ongoing heavy rains ila itwikite kana ni raise ite water levels ya dam isu na oyuto na on a dangerous level na indi itwika kana buesu kana kiwuki uno kitona indi kuna ngota isu na ikombwa ngota isu nundu wa water levels kwitha si yulu na indi kwitwika kana andwala mekwikala kuya downstream kana bakubi no susu kana na silangesu ya Nairobi dam meetwa indi mewa kana mendeni wa risk ya kwisa kuomboa nyumba sio nikiwu maikulwa ma relocate kana indi mebetange maende kundu kwiyu langu nikenda withe nimesubiana na kukua nikiwu kana kukunika nimbanga sia kiwu kiu aithangu ni amuonza indi bena mususu wa Odinga family ni waliana kana bena internal divisions ndeni wa chama cha ODM. Okay, tusise ithanguni ya nana indi no movoni ni nakuya makonete President William Ruto indi kulikila mundu igashagwa na aimwe kana ni wanangie miaka 5 ndeni wa parliament na indi movu asuma ke no medele ithanguni ya nana tusise katuni ke ithangu ye kasoletwe katuni kethango ye kasoletwe kena sindo ina kasoletwe tusuni tu lukite bandu bumbe ange bena popo pe tusuni tu andikito in many parts of the world popo kaandikwa bumbe bakasolwa ndekena ikaandikwa missiles bumbe ange bena numba imwe indi yoneka pena ni numbasi yake itwe ndisine mabia kada ni sio sisi kitwe na pia the missiles so na kaibetelete numbesu na bakaandikwa pena mwaki mwingi waandikitwe bomb pa evyo bena tutunu tungi tuandikitwe pasoletwe makuyu na makuyu asubumbe pasoletwe pia ni mudhemba ndimundani mudhemba wa bomb kana wisilete kiwuni waandamanite na yikuyo na paumbe pia wakaandikwa bomb kumaanisha nitabena danger ndeni wa kukua kana transport ya ndekeni na transport pia ya kiwuni nundu kiwuni pioneka biona bomb na kuulu wa nyumba pioneka piona bomb sisilete kwa na ndi kulo yikaandikwa is this WW3 okay kana World War 3 movoasu me idanguni ye 10 na ile musaisa mwenda no sio we no sio ukesesia idhangu ye ya the Daily Nation idhangu ya the Standard kusisio mavoala na unengelelio kwa kuve nikendo mane kila kiende ye avande ya Kenya sunu wo mudia wo kunekili wa madhangu na indi watu bicha mwendoni wasa umwe na ndateka miongwena na muonzani to Caroline mwenu wa moteti ndateka buthu sukite indi Jitho atena mweni na indi iti sembua ni yuete vandhi ya Kenya na mbua mbingi ndithi ya yinzio na mbua nini pia ndithi ya yinzio kwa kunduando mekwa sanema vandie na mbua ni kuye aleuwo na indi kungi makasi mbua la yuete maybe ndi ya niye moko vanda na indi apart from kwe kwa chambua pewondo ingi muno ene ndi malite kwitha mayika nikenda mamanda mbesa kana una momethi wena leu wako ya kila muthana nicho kitu mumundi ni kuete ningu kuetea muimi wa nzuki nikenda pala nimeta nekanesa tusisengale koneno ya withia wa nzuki na bobe chao ndateka mbuthu sukite itwithi watu isokethia ndukathi basa